borsi thau ya US raw lenglai amani mu kol khir tumam pro ke ha tongau abo ke bo chung khani khe tongmo Osama bin Laden so se bin Laden ke Islamist militant group Al Qaeda nu khonai bai brown tui thena is kang thau se September salchisa borsi sai sinoi ki hamawa blong bro raw World Trade Center no open hijack kheye khairiano stock ke pu American bro sai si tham gurdo thoimawo bum tom chalo naim khro thau se US Sorkari raw World Trade Center no stock kheye tangya pu bin Laden no hoye tuinai Taliban Sorkari no chemri mai pho bin Laden no sorle romiem thiru islamaya chini kam khro haya khonis kang bin Laden ni personal bio rono sa salayak na laina bin Laden ni mung pura ke Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden sei March salchi borsi saisar jasku kurnoi chisningo Riyadh Saudi Arabia wa chai phayo mphani mungkhe Mohammed bin Awad mani mungkhe bu Hamida al-Attas se bunga chai phaimo no khongrau pho Saudi Arabia wa chanai chunai no khongrau sei chungsamadei bo Osama bin Laden khe Islamist militant group Al Qaeda nu khonai bai brono tuidul ye tui thenai mkhro thau se bini mung thangmung rau pho ka hamni sale hamya khau umbau ye bungno terrorist ni raja pho hiau brom theu ne role bini yau pharau le soitam theimasu ungam sem ha umbau ye bini mkhro dam pho US dollar 25 million ye silai khe hamnai CIA ra borsik bang ma bin Laden chomye tongmano sini hinye urtu layo arpo bin Laden tongmo no sole brau silai me akho bin Laden khe Afghanistan chingyo breke tangkhe Pakistan hawo khaisungye thangha bo bungtongmo jaga khe Pakistan Sorkari raw pho asu thangye nayama jaga paraste umbau ye bin Laden ni khele jaga kham thau seongha US Sorkari raw pho bungno so urtu thingyo gulma khalai ha urtu anai sobu smoi hui amodei kheye sing ong thang phimo bai arpho borsi bangma urtu yomo yagu borsi saisinoi ke chio ke Abbottabad otongo hinge bungno sia uye thangha akhe bin Laden tongmo jaga bai abo bungtongmo compound raw khasa ke investigate kheyau ha abo building o haye break khe bin Laden norom yaunai hinge chonglai thangha boni yagu US operation khemale US history woni operation Singapore operation agare thau ongnai hinge ma chongo bin Laden tongmo compound bu khasa kheye mru to yamo jaga ongmo khuye US rauni sutur hapsing ong tongphimo bai US rauni khele habalai onai pho gbang kuole bet thakhi angare rio tal kru ri abo building no theka thamano brau khasa khiye nai chomlai grao abo building tongmung rok bang kule brau si salai ha arpho brau silama yama bangma tongkho brau simayama singni ke hakhe bo terrorist hogra Osama bin Laden se bo bro khe khawye samung tangnai ma zat umbau ye bo chini Laden raiba bo building ok boide tongkroi silai mayan bau ye thang ha bai khoi onei pho kaum solai maya kho arpho tongdoi cha doi somoi ra odet lai pai ya go khe Osama bin Laden tongmo jaga so no hiye silai thangha April sal kholphe sku woke President Obama no operation kheu ni khemoro no khasa kheye sayak thariau ha arpho president ni tolawo tongnai bro bangku le abo operation kheni khemo no asu khasku thanglaya main khe brown operation raw brow chongmodei ongya ongsingkhe US siphai gwang ma thuimayo ongya khebu brown ni sutur ni hap singyong tongbau ye thangrom ye phaising khe US rauni kausi khawrau sungyau khe masa khonai hiye pho brau krisau layo bro khuye pho bin Laden bo jagawo tongsaunai hiye khro khe simayan bau ye brau ni psingni bro gbangku le ris layau nai pho bet thaki ye krilayo arpho President Obama brau kau samaro nok thayamani operation khe unai hiye kau rekho ha abo operation nimung no khe operation Neptune Spear hinge mung boyau bo operation khe thing si phainlai amoro pho kaham nipsingo pho kaham thau so se Naval Special Warfare Development Group NSWDG SEAL Team 6 raw se bo operation no tanglai nai SEAL Team 6 raw khe operation agare ma bai
krima saha jagao hoyo mo si phain rause ongbo se bo chini bin laden norom ni khething pho brown no layo mo akhe sil team 6 rauno browni operation thaya khoniskang browni samung tangyau nei ma rauno skang sayek nariau grau aboni psingo kiha kau khe Osama bin Laden no romaya khe mthoyau nai mo kause main khe US sarkari rauni policy ke hak chai tongo abo khe browni sutur rau yau sungsa khe mthoyau nai ya hingmo se arpho bo samano le klaima khe yau sungsa nai hingye brow chong lai ya brow chong mo dei khe habala ni khe strategy krima saha rau brow tangyau nai nang nai talgbang ma brow chong lai pa ya go khe intelligence report so phaye thangha boni ya go khe brow habalani kheye chong somo strategy gubang ku rauno ochi ha chong sam phiau ha brow ni khe ka ham thau bai klai thau le Pakistan military force by zone operation khemose arpho Pakistan sarkari US sarkari by palkaham onglayan bau ye zone operation khelai pho brow ni chongmo kausi khawrau bin laden no sasplai nai hiye krilayo bo khuye tre strategy brow chonglai mokhe bin laden ni compound no radar by pho numayama steel bomber by khuithai ni khe pho chonglayo bomb by brow tongmo compound no khuithai khe bomb by bin laden no thoi hoi mai nai ingpho chonglayo arpho skang phuo bo chin laden rai US operation no thoyamani khai khou mai mbau ye bomb by le bungno boi so no thoyo hiye evidence mai na yan bau ye ake pho brow ni khemung doi khe US sarkari ra operation khe ni hiye kaum solai ha SEAL Team 6 rauno khe Black Hawk helicopter juda case namyak mobile bin laden tongmo compound singho ha seng riau nai Black Hawk helicopter khe sari rau pho to thaya khe namyak mo se sutur nira darap singo pho bimai mo khe namyak mo se brow chongmo tor thau khe compound singho ke ha pho siamani ha soye brow ni samung rau tangpai khe phut ha doye bikho bio ne ma se May salhama wo khe President by Admiral William McRaven rauni ching Defense Secretary Leon Panetta pho operation kheone ma kaw mai so ha Navy SEAL bro kholphe do gurdo mission ho yaunai borok khe CIA control mo tolawo shaha ma tongra nai bodei khe zurdo kheni chongmi hingye tu ke sunya uya ongnai ta bro habala ni khemole US modern history o somoya kare thau ongnai he pho ma chongo compound ha soinai Navy SEAL raw bro kholphe do chou hingpho bo operation no commando bro kur thamchi school by soima ha tongso yo ye chungsi khe hamnai bro soi tuimo Belgian Illinois kiro hiye bro rengmani samungkhe aska samani manoi so phaimo aboni psingo khe Pakistan military raw compound no ha soini chongmo ongya khebu khai khonai raw tongkhe phut ha Navy SEAL raw no sirio ni mase Navy SEAL raw no backup nai si phai tongmi hingpho brown operation ka hama khe payo ne man khe bro nang thau mo raw le compound singo ha soinai raw se bro samung sa tang sple mo bai somoi hamyao bro ong thamai bau ye bro bet thakhe po tikna ong yaw nei nangu 3:30 am khe bro ni samung operation no bro tang salai ha helicopter ke ne raw khe Abbottabad compound khau bai binang ye boni logeo tre juda helicopter raw khe samung nang pho bi khau mai mo khe zai khe ye tong saulayo samung so tang nai raw no khe bo helicopter ke nei raw se hobo bin laden tongmo compound no so phuo khe helicopter ke le compound phatharo no ka ham khe climate ha arpo ki ha ku le hase khe bi si phain raw no bai khlai ri ni khe phuo no bar ko the thayan bau ye helicopter no khasa khe control thai me ang thang ha arpo muhang yamani brake pilot how no ka hama khe tlai ri hoi ha arpo khe compound phatharo tongnai raw pho compound singa tongnai raw bai asuyama lai phai ha paule borsichi thauya bin laden no braw urtumo pho thausanai ha 3:33 am khe braw ha sunyau ni ma dokaraw no bomb bai periye ha suin lai ha braw skang thau thanga suimo room khe theka hamawase aro khe kla ke noi tongsolaiyo arpho braw khatung mo so Osama bin Laden baile malaya kho braw ha suimo room boyo sraipsa bai broi gbang ma tongsolaiyo bo jagao khe bhipsa bai kheye braw tonglai mo jaga seklayo braw ha suimo thur ongdoi braw no kaw sonai pho bangru ongbau ye Navy SEAL rawni khe pho bet thakhiye
krima sa ase tole building theka nei mawo brau so lai ha arpho brau khatung mo bin laden no sole malaya kho bochini laden raikhe brau sin krung US haktor manopho jangreye inang rimainai brau sei US operation ni chingpho boy khai kho han bau ye tau molani operation opho bungnorom ni phainai rauni yas kango tong saude hakcha wode khai thanga pho samaya Navy SEAL rau building theka thamawo sophu khe building theka thama ni room tor thawo khe bin laden pho tong sawo mungha slaipa thumrau tu yamani bini video gbang ku wo chungnu sawmo kutai bu sau thu ye tong sawo arkhe Navy SEAL rau bai thangnu aphu khe wangon ching khai kho ni hingye binim sau bang ku le phathar khause ong tong ha arpu so khe Navy SEAL rau pho browni somoi ka hamno areng ke khuyamani bin laden nonu khamatro phutha slai bai suye kaulai ha arpho bo brau kaumo brau khe areng brau ya terrorist nipsingo pho terrorist ni raja binim mung pho wa sani lengmak sung harau nango Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden ong tongram bau ye brekhe tangkhe bedroom mo khaisung phia thang ha ayu pho ayu sei do borum singo khe bin Laden ni jati bongso akhe bini bhi song odet tonglai payo ongbau ye sil rauni khe pho brau chong modoi khe samung khasa khe ye tanglai maya brau nip sing ni broi ke ha khe sil rauno ging sa ye tangni ong phai thing yo sil rau bai kau yek sa khe ye hoyau ha sil rau pho bo broi no rom no bin laden tongmo khau thangsingru khe ye thanglai ha bin laden ni khe pho khai khau yau nai upai kroi kha bini bus kangobu US siphai nip singyo pho siphai kaham ni sa kaw pho kaham sho bini dokala mawo slai bai bungno suye ba cha tongphi mo bai ro no put him bini most wanted Islamist militant group Al Qaeda nu khonai bai tui thenais kang thau baim khro thau Osama bin Muhammad bin Awad bin Laden US rauni suturuk tor thau no le US Navy SEAL rau bai kaw thai yau ha brau kaw thai pai khe SEAL rau pho radio bai khe isor bai chini hani khe Geronimo hingye kaw huilai ha boni ortho khe chini suturle ro jagao no mthoilai ha hingmose situation room chingyo Navy SEAL rau operation khemo lo ha na ye tongnai Obama khe White House o bro joto su tongnai rau bet thakhe ye simchuma kawno sakho ha abokhe chungbro khatung thau monole mai ha hingmase arpo brown operation rau paiso le paya kho 3:55 am khe SEAL team rau bin laden nim mangno no tola khau tui thainang ye je browni samung tangyau nei ma rau no doye tanglai ha brau manoi rau jai khe phu khe room singyo rifle by pistol mayawo bo slai rau khe kaumai mo khe toyau ya nibau ye bo Al Qaeda tui thenai rau brau no jurdo khe phayau nai hingye sisau ya hingye chungsimayo SEAL team rau browni samung rau tangpai khe helicopter ke hale bin laden nim mangno tuye no bikhau lai ha arpho Black Hawk helicopter ke ha compound singo accident nai bikhau maya nibau ye brau sale gondugulungu bo helicopter okhe US military information gbangma tongbau ye browni sutur Pakistan rau nu phai khe bet thakhe ye khakchang nai ongbau ye arengle khuinang maya ongbau ye SEAL team rau brau bikhau ya khoniskang Bombay abo helicopter no stock ye periye khuinang ha browni samung rau tangpai khe samung nang pho bikhau mai mo khe tongnai helicopter rau pho SEAL team ya guwa tongru nai rau no la phaye bikhau lai ha browni operation raule ka hama kheno paye phailai ha arpho brau thoye tui bimo Osama bin Laden sono hinge evidence le brown thingo kroikho ma ingkhe US rau boy bin Laden no thoimi hinglayo arpho thoyo boy bin Laden boy so ongyamani tre juda bungno phlo kheye snamya mo so ongbau ye ta umol ni no pho bin Laden sono hinge salaime kho arpho preliminary examination result rau bai kho phuo khe brau khatung thau mo Osama bin Laden sono hinge siau ha bosuo nom thaulai grana boy ni video rau no nrau khna thauyo mo rau ong singkhe moi so ye like share comment by subscribe kheu nai ta paulai di yen rau na ma ka bau
nrau support ke video direct tas tam yo ne rau pho mkha zala ka phiu na